Biyag ti tao. Manan nga istorya wano pakasaritaan, timang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablaawa mampay ni Mario Balanian, Arian Mokay Canidelia Manuel. Kaya tita, intay nga rudendanggan ti episode 367. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ag-agawang mat ngamin dagitag pakumboy kumakanyak, Joshua. Kukwam ay ati palingki, Lili. Noadag pakumboy manan, siyak mat na, tapnawan riri. Depende lata. No sino ti kayat da pagpakumbuyan ka tata. No siyak ngay ti kayat da. Adang nga ti maramidam. Saur ka mat. Ni, ang mga nagpakumbuy da siya, bakit? Sabi aglang lang abak nang, ditakan. Mabit lang, Joshua. Urayan na. Unay matan da dya tao. No dati ipakumbuy yo, siyaklatan ma'am. Siyak mat na. Awan pa'y nakumbuyak, Joshua. Itay pa, makit-kita kakaslagap apa kayo. Agkapsat kayo kadi. Saan ma'am? Namamok lang ni Lili dito'y palingki. Sa dino nga rod ti ayan dagiti dadakkel yo. No siyak, naggapuak iti broken family ma'am. Pinanawan na kami ni tatang ko. Ni nanang, nakiasawa mo iti sa bali. Ngamdak sangga sa tanaulpit na asawa na. No kasta nga agpulong kaslawan ti bibiyang na. Iso nagtalawak. Ngamidag subli ako may tisigo da pagnana itanda. Awan damot to ni Jay, ma'am. Sika nga ibasang. Natayan ti inak, ma'am. Adda nangampun kanyak idingam nagtalawak matlaeng. Nagrigat mo't ngamin ti papaaramig da kanyak. Kan maminsan lang iti may saal daw apakananda. Sa dino nga rod ti pagturturugan yo. No daduma, iti igit ti kalsada. Awan mo't ngamin balay mi apagawidan mi. Ne, sino na kita kakatuwam nga ubing, Fred, bakit? Ampunan ta ita. Iso ni Joshua, isumat ni Lily. Unya, Amumat, idi pa'y nga arapaap ko ti maaddaan iti anak. Ngamuray may saan tamot anaipayan. Daytoy lang tinapanunot ko awagas, tapno mapadasak mo't ti agbalin nga ina. ay, amang ano pa kay sagmakan taday tangal aramidem, Fred, kasano no sa pulan dagiti dadakkel da? Makaswanta pa kiti iti kidnapping. Awanan ti pamilyada. Idi pa'y amakit-kitak ida dito'y palingki. Itala ang anaddaanak iti gundaway anak isarita kadakwada. Kantulong tamutin a kadakwada. Kaasi damot. Sige, wala, aglugan kay nga rudan, gawid tayon. Manipod ita, dadi kan mami tiyawag yu kada kami, what? When, mami? Kan numabalin, sardengan yun ti agapa. Agbinadang kayo kitdi, nalawag. When, mami? Anha, aginana kayo pa'y nga rod tamangan tayo numadamdama. Mapanak pa'y iti kusina, tatulungak nilagring. Ayaban kayon to numangan tayon, ha? Naimbagta si Morta kadakwada, Lili. Kita ma, dakkel ti balayda. Saan lang nga dayta? Kabailanda pa'y timang paadal kadata. Numakaadal ta di mayat. Saanan ang masapul ang makikumboy ta, tapno dalaang kananta. Kan saan tan ang maturog isi kalsada. No kasta, dituyan nga agnaed dagijay nga ubeng, madam. Wan lagring, ampunan mi ida. Ay, nasaya at tapno sana natal na ti mansyon yaw. Kentap numapadasak mo ti maawagan ni ti mami. Sigurado nga agbalin kayo a responsable nga amaken inaken ni Sir Alberto, madam. Agyamanak. Aun kayam, rumor kami inton madamdama. Aday process mi a papeles, tapno may enroll dagiti ubing iti pagadalan. Nagasat da, takas kada kayo tinangampon kadakwada, ma'am.
Sigurado ang maipayo dagiti kasapulan da. Na-enroll mo ka din dagiti ubing? Saan pa'y? Adda pa'y requirements a kasapulan a mailakad inton bigat. No kasta nga rod. Kaduaan ka inton bigat. Una, tapno malpasan. Oh, kumusta mo tinegosyo tayo? Kasi tiyapo. Ado man ti customer tayo itangal daw. Nasaya at matngarod no kasta. Masapol adublyan ta ti aggagat, ta dadagiti ubing a suportaran ta. Saan mataparikot ti kwarta bakit? May mayatlat ta no awan palya ti negosyo. Ngamin, may ibus mo ti kwarta. Sabagay, at damat ka ti puntom. Yan tangay na-enroll kayo mo tinadwa, at damat lang ang tiginatang ni mami yung usaran nyo. Sumrak kay inton bigatan ninyo pagadalan. When, When, Daddy? Daddy? Sayasayatan nyo ti panagadal nyo, wan? Kita agman ti gradom, Lili, anak ko. Adto'y mami, oh. Nangato ti grado. Ngam, top 3 aklaeng. Okay lang, dayta, anak ko. Congratulations! At least top 3 ka. Inton sumaruno, ang mga nutapuan daytan. Wen no maabak ko ti kalaingan la kay eskwelaak, mami. Basta lalaingam ti agadal, sigurado nga agtapuan kan tumet, anak ko. Oh, si kangay mo't Joshua. Aday ti bag ko, Mami. Sigurado anang nga tumet ti grado man niya. Sakto lang, Mami. Tinapatag at nakapasa ka. Say-saya atin yu adwa ti agadal, wan. Adumot kit di ti mabalin a pagtrabahuan dita. Nga may mayat lata no adda na ilepasyo. Anya ti aramiden yu nanalagring. Nay, apay nga da ka dito'y kusina, Lilay. Agluto kayo kadi iti pangrabian tayo. Tulungan kayo tapno mabiita malpas. Ay na, saanan nakong. Ag-review ka kidi. Wano saan, aramidem ta assignment mo. Ang mga numakita na ka ni mamim. Nalpasen Nag-review akon itay nana. Awan mo't homework ko. Siya kon timang dalos ka dagita nateng. Nala, makamuka nga rod, Lilay. Sa dino ti ayan ni Lili. Aday dyo kusina. Tultulungan na ni Manang Lagring. Awan ka di aramitan na. Awan homework na. Nakita ka nag-review itay, sakbayan na pa ni dyo kusina. Ni Joshua ngay. Aday ti silad na. Anyat aramitan na iti silid na. Diyan mo, bakit? Ay, agkulkulong manan. Ang mga no online games manan ti pakakumikuman na. Kung amat ni Manang Lagring ang nagdiretso iti silid na itay simmangpan. Kasaritak tumanday ta at Joshua. Yak pa'y nakita at imbulong dito'y balay. Bay amon, ang mga no'y supay ti pakaupayan na. Basta laki di tarimaanan na ti panagadal na. Sa nga pulo at awanan, sipod adda dito'y balay da Joshua kan Lili. Lakay. Wan nga rod, kolehiyo dan. Nagpartak at talaga ti panawan. Kasta talaga, saan tayo mat nga igam ti oras? Kat, kumusta nga iti panagadal na kitidwa? Okay lang, mat. Nasayat nga rod na kasta. Oras ang tapod nung anak na kitidwa. Napatag daw na yan kadata. Isong aramidan ta amin akabailan ta. Tapno magunod da dagiti arapap da iti biyag. Saan ka di pa nagawid ni Lili, Lagring? Ada ka numot trabaho na, madam. Trabaho? Apay, agtrab-trabaho. Kaano pa'y? Jak mo malagip no kaanon. Nga medyo nabayag moten Apay adin na impakpakamu kada kami agtrab-trabaho mat gayaman. Ay, kunana kanyak, di na kanungamin kayat amang namnamalatan kada kayo. Kasanon ti panagadal na nukasta.
part-time mo ti trabaho na, madam. Uray ang mga nuga po iti da itatrabaho na, kat maliwayan na mutan ti panagadal na. Sa bagay, madlaw mo ta responsable ni Lily, ma'am. Amo na tararamidin na. Sana kas ka ni Joshua nga dasadsadot na. Pudno ka diti na ibaga nila gring kanyak, Lily. Nga anya, mami? Agtrab-trabaho ka kanumat. Dayjay? Wen, mami. Sideline ko lang. Kurang ka di pa iti itid mi nga allowance mo. Kaya't ko lang nagtrabaho, mami. Sayang mat ngamin ti oras. Kasano ti panagadal mo no kastalaang, iha? Di kay madanagan. Kabaala kapag itanan ti trabaho kan ti adal. Sa maysa, saan mo ta full-time ti trabaho? Nakababain ngamin namang namnama aklatan kada kayo, mami. Lily. Promise, saan ko abaybayan ti panagadal ko? Palubusan naklat ako man nga agtrabaho, mami. Please. No kasta ti kayat mo, anya nga ro ti maaramidak. Ngam di mo liplipatan. Aging gaasaan ka pa'y anak katurpos. Ti ko mapanagadal mo ti priority mo. Saan kat aday ta part-time job mo? Dituya kon, Lily. Ni, saan mo ta ti dalan nga agturong iti pagkadalan? Adda nga rod pa panak. Sa di naman nun. Di mo ibaga asaan ka sumrek. Anya kumat bibiyang mo. Sapay namnamaan dadadi kan mami ang makaturpos kan iti kolehiyo. Di nakpakibibiyangan si Kalilia. Padasem tagipulong kadakwada. Makaraman ka talaga kanyak. Kunakman no kayat mo ti maadaan iti napinta sa masakbayan. Saan ka di aday ti arapahaap mo idi? Saan itan? Baknang damami kin daddy. Numatay da. Dakkel to ti tawidon ta kadakwada. Ne, tibilin ko ken ka. Di ipulpulong ta makaraman ka no kasta taramidam. Ikanda kamot dadadi kan mami iti allowance mo Kasto yung tiket kong aramidan. Papanam ngamin. Pangususaram iti kwarta nga ititidakan ka. Anya kumat bibiyang mo no pangigas-gastusa. Uray ata kwartak madayjay. Kita ma, di ka kumaging babak nang. Di mo ko masayangan ti inted da nga oportunidad kan ka tapno makaadal. Biyag ko la ito Awalan bibiyang mo no anyaman taramidag. Nagsweldo ka din iti part-time job mo. Apay ka di Joshua. Potangan nakman. Ano man ang di kwartaya? Basta, ada pang usarak. Bisyo manan. Basta pa utangan nak. Bayadak to. Ay na, numaamon dadadi kan mami day tangar aramidam. Sigurado ang maupay dakan ka. San siguro para kanyak detang adal-adal. Itid mo mangkit diti kwarta bulbuludat. Ay, pasensya kan. Ngamawan maitid ko akwartakan ka. Iimot. Sa dino tayan ni Joshua, Lily. Mano abulan laangan kitagturbos kayon. Gamjak pa'y nakasarita na niya ti isuot na inton graduation. Tapno maisagana ko ma. Ay, jak amo no sa dino tinapanan na, daddy. May salaang nga universidad ti pagat-adalan nyo. Ngam di mo ammo. Amangan no adamanan itayan dagiti barkada na. Jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo, daddy. Ti anya anak ko. Saan akaraman ni Joshua kadagiti agmarcha inton graduation? Anya. Tabay. Pasensya kayon, daddy. Mabuti ngak ngamin. Amangan no kabilan nak ni ipulong ko asaan asumsumrek. Pinangtaan nak ngamin. Anya. Saan mat gayam agturpos na ya, Joshua? Agbisbisyo mat gayaman. Kat iso ti papapanan ti kwartana. Sayang lang ti gastos tayo kan kwa na. Kontrolem ti bagim. No agawid ni Joshua. Di mong ungtan tapno saan ang masayar ti riknana. Ikanta kumapay iti maisagun daway ngagbalpaliw. Saan ang nasaya at ikastangar aram ito manak ko. Amom ka di nga awan tinagan mo iti listaan dagiti agmarcha ita atawan. Amok mami. Anya nga ro ti planom ita iti biyag mo.
Tiyakon kahit nagadal. Anya? Ano sa klangan ti makipurdiya? Puno saan? Itidyo lang ti tawid ko. Tayo ti pagpuunak, mami. Unay ka, anak ko. Agungot lakit din ni daddy yo. Iti kasta nga ibagpakam. Saan da ka mo't apinadakala kasta? Kasano ka laangan numatay kami kan dadim? Kontento ako ni ti kastuya biyag ko, mami. Anya? Naragsakak met, nguray kastuyak laeng. Baliwam kumati kasta ka panunutam. Awan ka diti plano amang ituloy iti panagadal mo. Tapno makapagmartya ka mo't akasken ni Lily. Saanin, mami? Nakapagdesisyon ako. Diyak kaya atin tagadal. No kasta ti kayat mo. Awan ti maaramidan mi iti amayo. Inaramid mi amin na kabailan mi. Tapno makaturpos ka. Ngam sinayang mo laeng. Sapay lakuma ta saan mo apagbabawian dayta a desisyon mo. Asino tinang ibagakan kaayawid mo dagiti gagayim mo dito balay, Joshua? Si kalang ay atin ang ipatawidan day di daddy ken mami iti day ito abalay. Duwata met. Sana gaputawanan da daddy kan mami kat aramidam mo tanti kay kayat mo iti dayto abalay. Pangaasim ha, di na kibabain ka dagiti gagayim ko. Kakasta gagayim ti kayat mo. Sugador kan mamartak. Nagsaumanan ti kalainganan. Pangahasim urnusan ti biyag mo, Joshua. Kunam tadapay kwartam ita. No may bus ngay. Sige. Panahon kan. Mangrugin ti shot mi. Pangaasim ha, tadi ka manin agpabida. Di nakibabay ni ti sangwanan dagiti gagayim ko, Lily. Anya ginadamag kung ay laklakom kanumot tan ti tawid mo adaga. Awan bibiyang mo, tatawid ko matilakok. Sana yung abilin day di daddy kan mami idi si bibiyag dapay. Asaan ko maamaila ko ti tawid? Kasapulak nga rod ti kwarta. Tapno damanan isugal mo kasta ka di. Di pala takukuak mo day jay. Nga uray saan mo nagrigatan dagita sa nikwa. Ay na, ikam kumamat iti importansya dagita. Kat usarik mo ti mapaglakwak. Ay, adun ti sinayang mo napintas nga oportunidad, Joshua. Sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya, Joshua. 5 nga aldawan asaan na nagawid. Naimbag kumamot no sungbatan na dagiti awag ko kankwana. Naimbag man, tanalagip mo tinagawid. Naggap-gapwam. Imayak talag ti bingay ko iti dayto balay. Anya? Ika na kiti kwarta. Tapno kukwamon dayto balay. Awanan ti bibiyang ko. Tinapateg ket ited mo ti bingay ko. Ay, sana mabalin. Pagsugal mo manan, Ited mo ti kwarta daw dawatek ko na. Tanusan ilakok dayto balay. San asyak ti pagpungpung tutam, Lily. Lukas na, inikam ni Joshua iti kwarta? Kapilitan, friend. Mabutengak. Amang ano niya taramidan na kanyak no jak ited ti kayat na. Sa dino nga rod ti ayan na. Jak amo Awanan kontak ko kan ko anak, friend. Ay, dudwa kailangan roden anabati. Kastapay mat ni Joshua. Nagasat kayo kit di tanasingpot tinangampon kada kayo idi. No inaramat na kumaan na saya at titawid na, amangan no addamat ten negosyo na itakas kan ka. Ay, jak amo no anya ti plano na itibiyag na. Narigat atub nga rin tar aramidan na. Tadjar na ti mangkabil kanyak no kwa. Tinapatag kat inaramid mo ti pagrabangam. No saan adim nga, basol na matanday ta. Joshua, anya tar aramidam dito'y office? Ada ka din ni Lily. Mabali na makasarita. Adda meeting na. Maala, kape-kapay. Pangururayam kan kwa na. Kaano lang itinaudi nagkita kami. Ita, napadakkel na gaya man ti restaurant na di daddy kan mami. Saan lang aday na? Nagpatakder pa iti transient house na.
Kan nanayunan ti branch to restaurant nga imatmatunan na. Apalak ni Lily. Napintasan ti biyag na. Oh, kumusta kan? Itala nga nagpakita ka ah. Lily, ang mga nagkasapulan kay ti trabahador. Ha? Pangaasim ko matalain na. Naibusin ti kwarta. Kat awan amo ka papanak. Ay, Kasano, iti bisyong tinapnabanan ti kwartam. awan apulos na ipundar mo. Ba nagpagbabawyak ita? Idi pa'y lang amin abinagbagaan ka. Ngam di ka matdimngag. Nailawaan na kiti bisyo. Pangaasim ko matatulungan na. Si kalaang tinamnamaga makatulong kanyak. Sige. Pagpanunutak no anya trabaho ti itad ko kan ka, Joshua. Uri janitor lang no iso. Wano saan, dishwasher lata. Tinapatag kat at dati pagtrabaho ha. No di mga kumakalagit ti pamagbagayo. No inggaad ko kuma tinagatan. No inusar ko kuma anasaya at titawid ko. Sa anak nga agrigat akastoy. Napintas ko mamat tibiyag ko akaskan ka. Anya ngay, nalpasan ti amin. Saan mata mabalin nga isubli ti napalabas? Daytan ti realidad anaskan asangwam ita, Joshua. Di mo sayangan tinapintas nga oportunidad amaitad kan ka. Gundawayam kit diaragpatan da gitarapap mo, tapno napintas to ti biyag mo. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang bendisyon, kan mang tarabay iti tunggal maysa. Hello, naimbag nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan na drama, makablaawa mampay. Daan na Lisa Medina from Singapore. Homer Alamo, kanami na nataga kaagaman, apari Cagayan. Kaya titayin tayo nga rodandanggan, ti episode 368. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid. Tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalem. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamit laang ti mangibagbagay iti dayta. Intun bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamat akasta akiti? Mauhatan na kumamat. At dadagitaan anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagidan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulangin kadamanang mo. Kin ni Mami, what? Jak makaawid. Tada importante a dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawidak intun bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwartak nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang amom ti responsibilidad mo kanyak. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo tan di asawam. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaram nak. Imbagam asyak laang ti ayatom dyan. Katuan mat ngamin.
kunampay ang napilitan kalaan ng ikasar iti asawam idi. Tapinikot na ka kunam. Ngam, kasla imposible matdagita ngay bagbagam. No pinikot na ka, kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo. Mala, saanan aday ti pagsaritaan ta, Kitty. Tilaang may papangkada ti panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam. Di matimbagaken kan, ano makagraduar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag matdaytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuukan ako nga aguray. Basit la pa naganosan, Kitty. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, ta suportaram laang ng dagit ni anak mo. Urayan ta ti umno a panawen, honey. Naimbag man ta nagawid ka, Kitty. Ay napangaasim, di ka nagsubli ija syudad. Agdali na adkan diti balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami ija syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad tinobyok kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwartagan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo iti dake sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan laasisyak tikas to'y? Inuugma pay lang aming ti ugali yung. Iso akasta kayo. Sa balin ti panawon ita. Saanan akas iti panawon nyo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, Kitty? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakan ka? Di kay kadimadanagan. Tasyakton ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y ko na, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak di ta isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang windak iti unig yun. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita. Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo ngay. Mangurkurangs kayo. Takasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor ng agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo, takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tiniwat na. Tapno mangriknada. Amok nababati pa ng kita da kanyak. Naamuda ngamin ti may papan iti nobyok. Anya ko ma, awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan? At ang arod na patiganapanan mi, mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta? Wano? Babae? Ay na, agatap ka man ako na akong Flor. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapat ha, san atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan laanam namin san arinugitang ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing, awan maramidak. Kat kumusta da kitubing? Kanayon da kaadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok yan. Addamanin sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka, no pagatapan na kitidakes. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutan kumapay anaimbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak.
Namin adun aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnak ko. Ngam marikrik na papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adun anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mo't no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo ka kitisidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kaya't kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan di asawam. Tapat check ngagbalbaliw tumutlang dayay. Kaanon to pahi, papa? Kaano? Talaga di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak kita. Awagak ti numero ni bakit mo. Nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ken. Siyak ti karkaritam. Iso para makita. Noan niya ti ibo nga dayto nga aramidak ita. Diyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ito nga umawawag. Barumot ang numero. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige, anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Adda ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sungbatam ti damdamagak. Adda ni Jan dita balayo ko na. Uwan. Agin ina na. Ta day off na ita. Apay ka di. Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pangaasim ta di mo lakdan ni Jan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siyaklaang magkit di tilimad ang nobya ni Jan. Aniya. Nabayagan nga da relasyon mi. Ngam, ilimlimad mi lang. Tadi na kayat nga agiskandalo ka. Ngam kit di, kanayon na nga ibaga kanya. Ama pilpilitan la amakidan na kanta. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya. Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bye. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay kat, nga damanen babae day jay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino ngay? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso apumanaw tayo langan.
Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon liti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da dyan nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda maamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabanuk akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Kat ala, makamu ka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaan yan dyan. Kukwa ta aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyag ta. Pinanawan dakmatan, diag din natan dito'y balay. Sayang mo't to'y balay, nawa nagnaid. Ngamada kondisyon ni Florhani. Ha? Anya day ta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagitan anak ko. Tapos saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day dyan nga ex mo niya. Nga mala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kayat. Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanyak. Naggapon nga ta daytoy. Hello? Hello? Insend konti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Anya ka di dayjay 2,000 nga insend mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week. Good for 1 month dayjay. Bye. Awan manamnamak kini dyan a suporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya? Apay, saan namang mangtad iti kwarta dagitan anak nyo? Jay kabit na timang mangtad. Taiso siguro timang igigam iti sweldo ni dyan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldom dyan. Atoy, ilasin mo ti para kadagitan anak ko, honey. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti tiyan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sana bale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak amasikugak. Iso apadyak amaawatan na dayjay. No awan maitad ta kadakwada. Ni, nagawid ka mat kiti. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Tasininaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umaykan. Agawid tan. Kababain dagitang ibagbagam dito store. Ay nananang nasaysaya at numaamuan dati agpayso. Tapno saan dakon asar saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chis-chismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kas kada chismoso. Kitty, Oh, apaya kasta tilangam asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Iso nga agsaran ni ti mabiit. Anya! Kat, kasano nga rodan? Sapay addan anak ta.
Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan a mabalin a maistambay ka, ta sa anak a nairwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom. Uwan kiti. Anya nga ron ngay. Anong santa bakit? Tanarigat mo ti sumapol iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitadag iti kasapulan mi nga agina, nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta akiti. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagtit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita, ta nagawid kayo na iti anak mo, kitay. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Urayang tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan mo, si kalaang tilab ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. Pa, si kamot gayam dyan. Sumrak ka. Nagyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ka nun ni Flora. Wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga daka. Anyat masapul mo, dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kinikiti. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wano saan. Flora, pakawanan ako ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Taawanan tayo sigod na trabaho. Pa-extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim. Lipatan ta ko man dinapalabas, Flora. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngamjak lat tamalipatan ti saem nga impalak ang mo kanyak. Diyan. Pakawanan na ko ma, Flora. Patpatgan kayo karagitan nakta. Palubusan na ko ma amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitay! Kumusta kayo, nanang? Ay naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Wan, nanang. Umayag agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan akas lasok. Aniya, ay nakasano nga rod daytan. Diduan ton ta anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na. Uray tadang kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay nakapsuta ko nanak ko. Adon tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. At dasar kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyo nga awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay na di kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay.
Di kay kadimasyan kan kwa na. Apay, kaya't yo makadan naman ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko bukal manan ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong arot. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo manan ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat da ka manen dyan. Ngamla dingitak. No saanan akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka dyan. Uwan, Flor. Mawatak day ta. Pagyamanak hindi. Ta inawat dak manen. Ulitak. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratokan ka kas asawak. Kan agsina ta iti pagturugan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata. Ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Wan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayan ko manong. Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong di tabalay ni. Apay anagado ti tattao di tabalay mi. Apay, anyat mapaspasamak dito balay. Ay, magtanagawid kan kita. Di mi mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kanaw. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itananang. Tanlunton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga apo ko. Pasensya ka nanang. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapintas sa panagbiag. Sorry no pasig a problema kan pa kaibabain ang tiimpapaay ko kan ka. Patpat gan ka unay nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay ti adoan nagkurangan ka nagbasulak. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Di mo pagpalangguad ti dakas nga aramid mo, tanarigat ti mabalsanto. Alagagayam di tan tinagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Nga oras kanal daw tayo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbaro manan nga istorya wano episode ti manggaganyo ita. Ngam hello mampay kani Mary Joy Dulnuan, Nathan Samuel Makareeg from Saudi Arabia, Ken Bernadette Panta. Yati tayo nga ruden denggan ti episode 370. Dito'y drama tayo. Biyag
Ti tao. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manwabulan laangan kat malpasan ti maysa nga school year. 2 bulan pa'y matlaang jasikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam at libe. Pamilya tayo ti imbaba inday di akabsat mo. Awagam man kit de. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. 3 bulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw-ana. Ngam ikandak kumapay iti may sagun daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti day ito'y abalay. No si bibiyag pa'y day ditatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pa'y ni manang mo. Di mo latultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan, ay na, jak amunuan niya ti sawakan ka, Cheska. Pakawanindak kumananang. Iso nga ako kusam aminan akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No okay lang kan ka. Agnaudak kumalaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanin ti ang mukha papana. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, kadramat kadwa masimang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaed ko man ti nobiyak dito balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana hindi na amuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. 2 bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaad ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan nagiti dadakkel na? Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo at tulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madanagan laeng ta mga nudatan to ti pagpupudutan nagiti dadakkel na no maamuan da pinagnaid ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kaasimot ti sikog na no saan tayo at tulungan. Mala, pag naidin tayo nga rudan dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamutla ang ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta.
Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan, tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaid kayo laangan dito balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalatta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wen, nana, basit pa iti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga road, masapol nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo no anya dagiti rumbang at tumaram a bitamina. Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo't-tan. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkadkadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain matkan ka. Amok ayur unungan nyo kinimanong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok akasapulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe? Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunak? Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunak lakit din no ni ading mo manen. Ha? I-block mon ti numero dayjay akabsat mo. Kitaam ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wen nga ron bakag. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo ka diimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Amangan no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wen siguro Dayjay pa'y matikunam. Ay talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat. Intugot na manen ti motor na. Agmotor latta nga ore na bartag. Ay bagbagaam to man lakay. Delikado ti kasjay nga aramidon na. Pangasim ko tagbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam kasta palaang tar aramidam. Day talang matiayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kasta nga aramidam. Imbes asikati kadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ngay gam awan kamay. Sana bali nagawid akong tatang. Pangaasim, na dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit ni aginam ti pangrunam ita anak ko. Mura ta jakmot ida isuksok at tatang. Anya asaan, ket no kasla napatpatag pa iti bisyom kan nagiti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Adda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya? Agrobata kan, tani. Agur oray na ti barkada ki di paradaan. Pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo.
Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ta. Wento? Saan pa nga itatan eh? At dangarod papanak. Anya ka matan, di mo matandang-danggan no day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tap na ibagakan ka anya, Cheska. Barkada kong dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro nanang. Impilit na lata ti Remor. Linapnak ngam dinak matani pang pangag di anak yo. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayo, Juan. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno adamot taraon ni baby. Awan pa ikit din ganas ko amangan. Gapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipatan pala ang tararamidan ti anak may. Ti kumaanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan naken ka. Iso amangan ka, Juan. Aginroll ka no ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Juan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase na Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrubuat ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat intad ni manang ko akwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan mikan kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak mikan ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito'y ruwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibagay ti personal nga agkalay sa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na kan ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalamas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kastang aramid mon libe. Anya man ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Ura niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko lata. Kan anak yu lata nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadwa na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali agad adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana.
Happy graduation, ading ko. Agyaman lang unay, manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yu iti kabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Makaragsakan ba iti mang tulong iti kabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga rod. Tasipod nagpas nga iti kabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Da kayo lat tati mang tultulong ken kuana. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga rod anak may. Awan pakibiangan na kadagiti agina. Iso ada kami ti mang pumpuno iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Ay, wana, nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Wen Andrew. Oo na yan. Ni, apay akas ta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Ag-apply ka nga minan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging ga itakit isudan at tatimang pakan iti pamilyata. Si kangarod kinakaadal. Di si katirubang agtrabaho. Anya? Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo. No di mo mat i-apply. Anya? Apay. Awanan planaw amang ikasar ka ni Cheska, Andraw. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andraw. Rabiin nga mawampay ni Andraw. Jak amaw no sa dino manan tinapanan na. Awan mo't reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na ngam di namat sumbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga minan ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invision at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na'y tagtagainip ko lakay. Kanya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andraw. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpait. Mga no naturog man ay ni ti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na day ta? Apay, anyat na pasamak. Di anak talakay! Awanan! Natayan! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Matip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagiti apo ko may? Apay nga itakala ang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapan aya. Kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang,
Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita, di dakmat la maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray ka anuman. Anya, Sa dino tayan ni Ricky nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawan ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguron iti kastoy akasasaad yu. apay a pinalubusan yu a pimanaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo namun ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang! Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ah? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto man ipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Urayan kayo wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo amabanog amangubub ba? Sa anak pa'y mo't anabanog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalapos. Saan amay parbang ti kasyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Nanang, mapatganti kayat yo. Oh, anak ko ay agyaman na aktasan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. Saan nga umda sa rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksidan wenno ikulasay mo. Tulongam kit di mga barwanan tapno mailintag na dagiti bidut na. Alagagayam di tan tinagpatinggaan dayta pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa.